Među ostalog ovog jutra pozvali smo i mlade talente u naš studio. Odnosno, grad Gradiška prepoznao je mlade ljude koji snove sanjaju za nas i daruju ih našoj stvarnosti da nas usreće, da usreće svoj grad, ali i svoju Republiku Srpsku. Upravo iz tog razloga snimljen je i zanimljiv promo video spot o najnadarenijoj djeci Gradiške koje su budućnost i ovog grada i Republike Srpske. Da, sa nama su ovog jutra, ima ih više, ali mi smo morali da napravimo određeni izbor pa da pozovemo samo neke upravo iz razloga epidemioloških mjera, tako da su sa nama ovog jutra Teja Kovačević, teniserka, Jovana Lipovac, karatistkinja i Nikolina Čakalj koja se bavi solo pjevanjem. Dobro jutro, mlade dame. Dobro jutro. Kako ste? Dobro. Evo i mi se trudimo da budemo dobro i kažu ako se danas dobro osjećamo, bit će nam čitava godina takva. Šta biste vi rekli? Pa ja mislim da je to istina. Treba uvijek biti dobro, pozitivno. Ajde prije nego što malo porazgovaramo da pomenemo i one druge koji su učestvovali u ovom promo spotu. To su Iva Ristić, zatim Mladen Čergić, potom Nikolina Čodan, Mila Duvnjak i neki drugi koji su svakako upotpunili ovu priču i negdje nam dali povoda da razmišljamo o onima na kojima svi postaje. Jeste. Evo prvo ćemo da pitamo Teu, ona je možda i najpoznatija među ovom ekipom, odnosno sa svježim medaljama sa kojima se nedavno i vratila iz Španije. Tea, kakav je osjećaj biti među ovakvom ekipom mladih ljudi, vršnjaka iz tog grada? Pa evo, vjerujte mi, one su moje prijateljice i zaista im čestitam na svim uspjesima. Evo, Jovani Lipovac i Nikolini Čakalj. Jednostavno, kad mi je otac rekao da sam prvoplasirani sportista Gradiške, ja nisam mogla da vjerujem. Jer to priznanje za mene znači mnogo, mnogo. Da, ba kako to nisi mogla da vjeruješ kad si osvojila toliko medalja? I to ne samo kod nas u zemlji, već svuda u svijetu. Pa mislim, nisam znala. Mi se nimalo nismo iznenadili. Pa mislim, nisam stvarno mislila da sam ipak ja najbolji sportista u Gradišti. Možda je neko drugi napravio ovakve rezultate kao što sam ja, ali evo i... Da. Pričali smo često o tome koliko je zapravo teško postići najbolje rezultate. Pa evo, kakva je godina bila za tvoj rad? Pa 2020. godina po meni nije bila baš dobra godina jer epidemija otkazala je sve turnire. Evo, 2019. godine ja sam imala u 52 sedmice, imala sam 42 turnira, 49 turnira tačnije. A sada u 2020. najviše jedno 15 turnira i pa dobro, barem sam ih sve osvajala. Da, barem to dobra stvar. I biće puno bolje sigurno u 2021. Svi se nadamo. Jovana Lipovac je karatistkinja i to, evo, nisam znala taj detalj. Juče kad smo se spremali za emisiju, to sam saznala. Dvostruka šampionka Republike Srpske u svojoj kategoriji. Svaka čast pored niza drugih medalja koje si sigurno osvajala. Jovana, kad si počela da se baviš karateom? Koliko si imala godina? Pa prije 5 godina sam se počela i to sasvim slučajno. S drugaricom sam otišla na trening, ona je to bila trenirala i tako sam to zavoljela. Da, zašto je to tebi bilo interesantno, karate? Pa ne znam, to nekako... To sam voljela. Ja sam htjela da se bavim nekim sportom i to mi je baš nekako bilo za mene. Kako doživljavaš karate? Kao odbrambeni sport ili kao sport uz kojeg se osjećaš sigurno? Napadački. Da, napadački. Pa da, to je sport ne da ti napadaš, nego da se ti braniš. Što ti taj sport uči. Koliko je zapravo teško pratiti i treninge, i školu, i neke druge obaveze? Pa jako je teško jer treninzi nekako se baš poklapaju posle škole i onda je to malo zeznuto, ali stiže se sve. I kako naći onda motivaciju? Onaj dan kad, prosto, eto da tako kažemo, kad ti se ne da ići na trening, kako se natjerati? Pa moraš se natjerati jednostavno. Nešto te, moraš se pogurati nečim i... Evo, savjeti za nas koji ne treniramo. Sigurno. Ko su tvoje najjače protivnice? Kako ih doživljavaš tu konkurenciju?
Pa na državnom sam imala jake protivnice i svojim kata timom. Bile smo 3. mjesto, ali smo ipak se izborile. Nismo otišli na Balkansko, ali evo ove godine u aprilu nadamo se da ćemo otići. A plaše li te se dječaci iz razreda? Pa zavisi. Ako zasluže, je li? Dobro, svaka čast. Dobro, ali Gradiška donosi samo talentovanu djecu kad je riječ o sportu. Naravno, već i umjetnosti i kreativnosti. Da, vidjeli smo to među izborom od tih mladih talenata. I Nikolina Čakalj kaže: ljubav prema pjesmi i pjevanju, podrška moje porodice, mentora i profesora gradskih i republičkih institucija, održavanje jedinstvenih dječjih festivala u Republici Srpskoj doveli su me u poziciju da budem učesnica, ali i pobjednica brojnih domaćih i međunarodnih festivala, uključujući učešće na prestižnom festivalu u Bjelorusiji Slavjanski bazar. I on zaista jeste prestižan u smislu te konkurencije, tih glasova, tih talenata i zaista ostvarenih ljudi i onih vrhunskih pjevača, ali i vas mladih koji tek počinjete svoju karijeru. Kakva je za tebe bila prošla godina u tom pjevačkom smislu, Nikolina? U pjevačkom smislu, tako reći, 2017. godina mi je bila onako najljepša godina, jer sam imala najviše festivala, upoznala sam mnogo drugara novih, nekako više sam se približila pjesmi i pjevanju. Da, mi obično kažemo, sportisti treniraju svakodnevno, ali boga mi i pjevači, pa da ne kažemo treniraju, bar svakodnevno vježbaju. Koliko je važna ta vježba? Pa vježba je ujedno važna koliko i tehnika. Zahvaljujući moje profesorici Maji Manojlović, ovdje sam gdje sam i pozdravljam je ovim putem i zahvaljujem mi se. Da, pozdravit ćemo i mi. Nikolina, šta bi voljela u budućnosti da postaneš profesionalni solo pjevač ili možda u neke druge vode da odeš? Pa prije profesionalni pjevač. A šta, mislim, zbog čega baš? Obično svi koji se bave muzikom razmišljaju da imaju neki svoj bend, da nastupaju na Euroviziji, da budu na nekim raznim svjetskim top listama. Pa moj san jeste da nastupim na Euroviziji, na tako jednom velikom svečanom događaju i muzika me oduvijek i kao malu me privlačila nekako. Muzika je nekako svima nama i eto, to jednostavno me privlačilo. A čuvaš li ti glas u ovim hladnim danima? Da. Piješ li ujutru svježe jaje? Da. Čak i to radiš? Pa moram. Pa pjevači su kao obavezni da piju, ali ja ne pijem baš svako jutro. Možda preskočim 2-3 jutra, ali pijem, da. A šta bi ti rekla za nas koji ne znamo da pjevamo? Šta da radimo? Da ne pokušavamo? Pa, vrijedi pokušati. Vrijedi pokušati. Eto, znao sam da nije bilo uzalud. Sada što se tiče ličnog muzičkog ukusa, šta voliš da slušaš? Pa, najviše da tako kažem, volim da slušam pop muziku. Volim i druge žanrove, ali pop mi je nekako... Šta bi to mogla da preporučiš konkretno vršnjacima? Pa, Jelena Tamašević i Marija Šarifović su moji idoli, ne znam za druge, ali... Da. A ove neke nove stvari što klinci čujem da slušaju, balkanske scene i tako te stvari, o čemu se tu radi? Pa tu je više sad ove modernije pjesme se slušaju i to, onako, mislim, slušam ih i ja, ne kažem da ih ne slušam. Neke mi se sviđaju dosta, neke su onako dobre pjesme, neću da kažem da su loše, jer svako je dobar na svoj način. Sad mi vidimo one sportiste, pogotovo na NBA parketima, ja malo više volim košarku pa pratim, pa svi nose slušalice prije mečeva. Slušali se muzika prije mečeva? Pa ja ponekad slušam, da. A i koji je to izbor? Nešto onako jako žestoko ili... Pop isto muzika, par jedno pjesama od Billie Eilish. Jednostavno volim da slušam muziku kao i ona. Kao što ona voli da pjeva, ali meni je tenis na prvom mjestu. Tenis na prvom mjestu. Jovana, imaš li ti neke rituale prije izlaska na teren i pred borbu, pred sam meč ili pred neku katu? Pa ne, ja samo spremam i onda izađem i šta bude. Ja odradim to. To ide rutinski. Radi se već profesionalno. Da, koji su tvoji ciljevi? Šta bi voljela u nekom nastavku te profesionalne karijere koja se već polako zahuktava da ostvariš? Pošto imam u aprilu državno, mislim se plasirati na Balkansko, ali
vidjet ćemo hoće li moći. Da, sa takvim duhom sigurno da ćeš uspjeti mnogo toga. Mlade dame, hvala vam puno što ste bile gošće jutarnjeg programa i evo, nadam se kako godine budu odmicale da ćemo Danijel i ja još da radimo, ali naravno vi da donesete mnoge medalje i za Gradišku, ali i naravno za Republiku Srpsku. Hvala puno još jednom. Hvala.